Dito'y drama tayo. Domi, mabali namin. Lagsikuran ti kastoy. Di ba't la sumiran na ate? Makalawas natin diretso arto daw. Monsoon rain ko nada. Nep-nep at talaga. Ano ti marigatan iti trabaho na, gapo iti kastoya panaway na. Ay, imbaglaki din ata sa anak mo't na marigatan. Paisi-isi lang ti biyagamin kon Rosa. Takasalaw. Awan ba't anak may? Kanayo na babalawon nak ni katugangak. Ang andaya maramidan mi ka ni Rosa. Kung talaga mo na saan kami ang paraburan ni ti anak. Yan. Nakastilat tanap-nap. Adomanan ti mabiktima iti layos. Malaksi di COVID amang pis-pis ti iti tao. May nainayon pa iti layos. Ay, anyaran madwaya akmatin. Gapo iti panagtuturo na. Dom, nangag mo ti damag iti radyo itay. Mga ko itay ti naka-full volume madamdamag iti radyo di takaruba. Ngamanjak mala inintunar no niya di issue. Basta layos. Sadya lang tamok. Apaya? Ala, di mo nga mo amay sa di kasinsin mo kadag itinatay iti na disgrasya alugan iji iliyo. Anya? Sino kasinsin ka? Taytay samot inyam amom iti kanyak akaubingam. Taytay napirngasan iti ngat-ngat. Oh. Wain, ngat-ngat tinangag ko anagan di kaapelidwam anairaman anatay. Natayan, insan ngat-ngat. Ay, basta, ngat-ngat tinangag ko anay padamag amay sa kadagiti natay. No ada numero ti cellphone ti uray asino akabagyam. Awagam langan, dagdamag ka. Anya di kinunam kagawad duming? At nakasinsin ko anatay. Biktima ti aksidente. Gapo iti ragaay iti kalsada. Kasta? Kung naklano ko bitim pataynan. Ayan yan na iha. Sana nakubid. Natay iti aksidente. Talaga kasta. Nagduduma ti papatay ti tao. Ada COVID. Di mo't lamom uman kada tayo. Nga iso ti pakariribukan ti amin na tao. Talaga akin nasatan. Ngam adamot lang ti tao na tan. Una, tadamot ngamin na kita'y sulpang adi sumursurot iti protocol. Nagita'y sulpang tagiwaras. Tanong nakaptandan, kat nagpasya-pasyarda, umadaw ti makaran. Ay, kat nusulpang mo ti amin na makasarita, wino makalangan jay kunam asulpang, makubid na mateng. Kanya pa'y, kaya rigan ton ti maiwaywayat atale jay kubid, marigpon dagiti biktima na. Aging ka mapiste tayon. Ngam, kasano dyan natay akabagyam? Di mo mapan kita ay. Mapana ka.
So nagfaila kiti bakasyon ko diti barangay. Una, ang kakitaan. Tano si kantumot ti matay, umay na kantumot kitaan. Ay, al-alyanan to na. Di umay mangkita kanya. Di oray al-alyanan to ditan. Sigurado nga umay na kantumot tanawan. Tinanawan bangkay daytan. Ano yan? Gusto ti kinunag domeng. Ay, ang mala. Kastalaeng tibiyag ako nada. Nay, tungtung basilyon samot ti tungtungan tantawan mo turungan. Sige, tagudong akon. Ha? Kadagayam appointment ko kini Pari Mayor. Sige, panawan kan. Makaamo ka pailaang dito, Wayne. Wala mo lang nakalagip nga niya na ng panawlatan kanya. Ini mas na tinakitong-tong-tong. Tagayam, adda pa panan na. Oras siya. May tawak mo din nga po ititong-tungan may kanitsirman. Anya tano, agawilak pa yung ay, jagahan makapanaw. Tasak ti officer of the day. Kunak lang na makapanawak. Ay. Oras siya. Naimbir na mo tan di trabaho. Sumurot ka no ni Nanang ije Ilio. Iso at talo tayo nga agbiyahe. Ni tatangay. Di na lang ata kayat mo ti umay. Diyak man amaw. Mayat ko man sumurot mo it. Ano ti makaamam mo na nga uulitag kan iikit ka. Ay, wala niya. Ay, agbalin laki iti akas lariyon yun ti pa nagkikita yon. Tanabayagan adi ka nagpasyar ije nakaikamkamangan di kasinsin mo. Pudnureta. Dekadan tinapalabas sa anak-anak ka panigay. Nabayagan ang jak nakita. Kat itata makita ka manin. Bangkay mo tayo. Nga rod. Tinasaya at awagam ni tatang. Damagam no kayat na mati umay. Tag-file mo ta ni ti vacation leave na. Kan mangduto ka ni ti OIC. Sa paila kumata matalak ni Kagawad Idos. Iso ti binilin ko amang kita iti barangay kabayatan ti kaawan kao. Responsable ni Kagawad Ido sa tang. Iso ti kanay na kasinublat ko amang isunsuno kanag iti agab absent akapada Kagawad iti duty da. Anyat ko na di mawag akabagyamaya. Kano ka no titabon? Saan da pa yung arog ng baga? Mamuan tayo turata na. Naklano iji iliyo ti pakay tabunan na. Tagayam impanda mo ti nakaikamangan na. Imadayo lakit nga rod di papanan. Ije kalong amin ti residente dan. Ta ije kat nga rod ti nagbalayan da. So akapilitan nga ije ti pakay tabunan na. Ay. Anta kalong amin lo ti ana iranta pakay tabunan da sa nga pamilya. Isumot lagayam ah. Ala, sanabali. Mayat mo na makapasyar na tao ijay. Kat di kayo tumas daaw, no daragiti aramid da saan tayo anak kairaman. Agbuya tayo tulatan. Ay, ibagtada kayo nga umay makipagbantay dito'y natay. Anay kamkamang dito'y sulsulinag. Ay, taga-ili kaya. Wani na. Ay, ikit sa. Kasinsin ko tinatay. Ay, uwan amo. Taikit nakmatday di asawa to natay ana ikamang. Ay, kasinsin mo tinatay. Wani kay. Ayan nga ta tinatay. Nimbag nga oras yaw, kakabsat. May kami makipag-Greek na. Alakit, yamanan mila unay. Ay, makikatugaw kami. Di ka makikatugaw dita kaka.
Bawal, maiparit. Ha? Ni, may parit ka di tugaw ang makilamay kapsa. Salot. Kaya't mo nga rin ti mairaman ang maabuluyan. Ah, Tatang, tay kasinsin ko ang malamayan, dahil pakikatugawan niyo kuma. anya, ni nakatugaw ti malamlamayan. Di kayag saon. Makabasol kayaw. Nanang, tala ang makakita kiti malamayan asaan anak kalungon. No di kat nakatugaw akas na makitungtong lang kadagiti aglamlamay. Di mo piksaan ta sa umrusa. Kababain kadagiti makangagadi na anong tayo dito. Diya laim pagkarpakas ti dito yung nakaikamangan ti kasinsin ni Dumi. Uray siya ka. Diyak mat pagarupan na kas ti kaugalian dagiti agminatay dito. Ay, apang. Mas tawak mo ti kasinsin ni Duming Kita wala ka nok ti kastoy sakbay magsatan. Kayat na ati tradisyon ti nakaikamangan na ti masurot iti lamay na numatay. Kat natay mga agpaiso. Anyan, nakakaasi at talaga. Ulilan ademang dagiti anak da. Tanatay kaingarot iti sakit day di asawa na. Kat anya kano, kaano ti tabon na. Ay, urayan tayo ni Dumeng. Mabali na napagsasaritaan dan ti may papaniti day ta, nanang. Awan pa tinapagnunuman no kaano ti tabong. ay sus kasanon. Kung naklano may isang aldaw tayo lang dito. Pampanunutek na rin no kasanaw. No kasano, ang mga no muna akong agawid. Di rumba nga maibayagak ngawan ijay, amom data. Uray sika kumapay Noon ta, kagawad akmat, tatang. Agbati kayo kadarusa kinanang yaw. Yung kasano ti pagluganan niyo. Adayo umat nga ron, tayo tulod na kayo ni ito a driver tayo. Saanin, uray na kayon. Ano ti mabaling ko apagluganan dita. Adamot minibus ngagbiyahin. Oh, anyat pagsarsaritaan nyo dito. Dito pa'y sirok ti santol tinagpaingan nyo. Umuna ako nga gawi di ginagbugsutan bakit tanay. Awan pa'y matlat aniniwan ti panakaitabon ti makipagtugtugaw abangkay. Kung na taas sa umon lakay. Apay, Makipagtugtugaw ko ng pailaang mo. pa'y sumit. At dakat inaramid nga urayak lang nagkulayaw. Ha? Saan nyo pa'y nga taan nakita? Anya tinaramid ka na na. At da jay dimtang, mambono ka no jay. Pinagmula agat dakit din. Anya, Talaga gaya, mapinatuloy dating bagbagada. pinagmulagat da yung patugaw da abangkay kasta. Bun, di urain kay kita. Ah, Iso na lang atawan mo't makita ang isit na gajay matanan. Puraw na gajay nakamulagat ang matana. Apo Diyos, pagbasbasulan dan. Mading sana. Madireto yung tatang. Nay, apay dumeng. Kinapudno na. Ada pang panunutak na ramiday. Ah, Anya day tadumay. Awan kadaraan ni kasinsin ngat-ngat dito. Ito na ikamkamang laan. Sakit babasit pa rin anak da. nay. Anyat pampanunot ang aramidan. Kasaritak dahil di kakabagyan may nga imaymat na kilamay. Tagtutulag kami. Anyat arami din yaw. Maamuan yung taon na na. Siya nga ulit agyaw, tinapat bate akalakayanan iti pulita yaw dumeng. Un nga ro dulitag. Imbag tayo ti dahi tang edad yo. Nakaumay kayo pa dito nakaikamangan ni kasinsin ngat-ngat. Uwan, gadyak magustuhan ti pampamayanda ni ti bangkay ti kaanakak. Imbag takas tagayam tirik na yaw. Uray siyak ulitag. Dandanin siya kaya takitaan tilanganan.
Kinasao ko, di ka ba kita nakabagyan na di asawa ni Gat-Gat? Kinidyaw ko ayawin tayo ti bangkay ni Gat-Gat. Ah, Nakaugal yan na ka no, weno nagtitinawidan dan di ka sa awagas, di pa nakalamay ti minatay na. Ingab, na ikabang lang ni Gat-Gat. Iswa mabalin tayo ayawin ti bangkay, ta ipaayan tayo iti respeto iti bangkay na. Ta uray bangkayan, ay na, nakakasilansamot akit kitaan. Makuna ka pagangangawan dan. anyang raon. Kasano ti panangyawid tayo ti bangkay na? Ang mayat na nga ta. Masapol, palubusan da. Yala, umay ka. Takasauta, dagiti nataaga na nakaykamangan ni Gat-Gat. Ala, tapno di mo ko na. Takasinsin mo kat nga rod, day ta pinagtugaw da bambantayan dita. Sa anak pa'y nga gawin, agigiddan tayton. Adi ang manak tatang. Kitadda na panunot ko nga inayon, itipan nakisarita yo kadagiti nakaikamangan na. Anya na ita tatang. Baba, hindi na panunot ko, sigurado nga awan to ti adu asao. Payawid dan to kada tayo ti bangkay ti kasinsin mo. Anya ti ramidin niyaw. Agyanak to iti malikudan ti nakatugaw a bangkay ti kasinsin mo. Ag sa unton. Sino tagsao? Di kasinsin mo ah. Siyakton di makamuti dayta. Nan, buludik man dayta mo dilo a silpon mo. Adda pangusarak. Anya ti ramidin niyaw. Tagtagari. Diskartikon. Leave it to me, Doming. Nakareserban ti pagtugawan ni kasinsin mo, iti pagluganan tayo nga agawid. Kakamsat, anak kay kamangan na ito'y kakaisuna kanakan me. Nakapinpima na pimusay ka po itirigay, iti bantay. Ngawan mo't nakayayat iti ipapatay na. Kat pagyamanan tayo, tasaan ako bintinangalakin kwa na. At tangay imun unamat tinday ti simparat abakan na. Naunat, takinamat ka no, ti aginaw agurilia. Naudatal, naunat ngay sukanot impatay na. Lalamayan anak itugtugaw. Dinungdong awan ningat-ngat alakay na. Aginggat na ikali, saan piman anay paida. Ay! Tilay palpalagip yan, kakabsat ana ikamkamang. Diretso yan, nanyat kayat yung awaramid. Ay, kakabsat, akaururat. Kaururat tayo amin, kabsat. Saan mon nga ibaga? Day tagagaram nga ibaga, ti kayat ko amagnag. Manon nga daw, kanabi na kamulagat dita. Anang ipatugawan nyo dita bangkay. Nagtangan dita na. Kasan kayo kuma? Kada kami apulay. Nakainda may lungon tilamayan me. Tapno makainaram. Tapno saan nga agreklamo, ken saan abumangon ang mangal aliya. Anya, magal aliya. Ang kidumak ko man na. Ibaitad ako na. Ayawit na kaginagbugsutan. Ay! Nay! Apo! Ay! Anlangay! Mangal alyan ni kasinsan. Salti, nakatugawa bangkay. Saan ka magal aliya? Ay, saan kayo? Sakwanan niya ta ipanaw yun. Bagyang! Sakwangan yung tatang.
Sa kuwangan niya, tatang. Sa kuwangan niya. Ay, matay ka din ni kasinsin ko angat-ngat. Domi, mabali namin. Ni Duming daytoyan, nanang. Alakat song batam adagos. Hello, Dom. Hello, Rosa. Kumusta ditan? Awan danag mo kanyak. Adan ni nanang dito'y balay. Kaduan na ka maturog dito'y kabayatan ti kaawan mo. Nasaya at nung kasta. Ay, kananad kayo ah. Win ka di. Si kakit di. Sigud mo't ananadak. Ano niya ti amok? Win ka di. Sakbe ang maturog kami. Siguradwak ang nakasara ti tangkitigas. Nakatrang ka amin atawa kan ridaw. Kan, syempre, agkararag uray ababalaeng. Kasta? Ngam na, masurun kan samag. Saan mat? Ay, uray si kama dita agan anad ka. Nakaron sapay lang ti COVID dita Manila. Uy, angam na nada. Siyak pa. Alang aroday, good night. Chup chup, mama. Wanan, good night mat. Chup chup mua mat. Ayaw na daytan. Tultuladak man ni tatang. Awag. Mangmangag ko man ni tatang mo. No kasta nga adda ka sa saon ay ti cellphone kat agpakadan. Masurunak no kwa. Ngamjak man la diltilawon tama din tuman ti jarnan. Anya? Unrusa, makagura no kas di adilawak ni tatang mo. Inton kwan, sa bali man ti atap kon. Kastat ko na na. Ngam ha, padasan naman ang tamakita na. Amuyo lang arot ti kinaangaw nan. No angaw na ti kas jay saan na ko mga rod akagura ah. Makiangaw ko mga rod mo't kanyak. Saan kat makaungay. Anyan? Kas jay ka din itatang mo. Nauman kanyak. So kasayaatan ti kastoy nga umayak maturog ito'y balayaw. No kas jay nga awan ni Dumay. Tapos mapnak daman nga chat. Ije ka chat na rin na be. Ala ni nanang. Adda aya ka chat na. Adda man mailiw man nga tan ah. Iso maragsakan kit di ita ah. Tamakawaya. Awanak. Ay, makaturturog ako. Maturog takit din. Ay, adala ka. Malagip ko iti day ta chat iti cellphone. Kanyaman day ta malagip mo. Tay na amok iti Hawaii, apadamot lang ang Pilipina. Nakiasawa iti siguden nga amo na a playboy, hindi nagbakasyon dito Pilipinas. Nakikasar nga uray di na unay ay ayatan. Hindi. Apay ngay, nakikasar no din namat unay kap na kanuno di na ayatay. Gaputa nagkarimat ni playboy nga agbaliw. Tidi na amo, di lagayam tarigagay na maamakapan iti Hawaii ti gapuna nagkari-kari jay playboy. Isu ah. Kat anyat na pasamak. Gaputa talaga mo't a playboy. Ay, mpaka nan, tiki na playboy na idadada ni Hawaii. Ang muyo matan, tiki na ado dagiti kasla na ukisan abawang iji Hawaii. Na, langgong mo ta talaga nga roday dya lalaki ah. Ay, talaga langgong nanang. Nagbabae iji Hawaii. Nalipatan nanti amin nga inaramid di asawa na tapno makapan iji Hawaii. Kat, anyat na arami dan. Insingir namin na kinasayaat ngayon pa na. Sana imbaga nga agsina dan. Nagsina da nga raw. Jaklam mo, nung natuloy da nagsina, tatinaudi adamag ko. Mati ka no, matamakisina di playboy. Anya. Ngam adda aya ngamin maaramidan di asawa na no talaga mo't akayat nan nga isina. Tama umamutain. Anya ka no nga tiga puna sa nakayat di playboy ti makisina. Tiko na di babae. Gapu nga ta kano, ta saanan ang makasarak iti asawa ang makaanos nga uray bagan wenno tagabo lang nga rodan ti trato na. Ay, agan anos latan.
Nagswerte kat na dya babaero? Ay, talaga, swerte tayo dya babaero, nanang. Ta saan basta masinahan dya asawa na. Nang runa kat payawat na kanu amin nakasapulan na. Nga ultimo tuwalya, kas kada antirwir na no agdigos. Fe, masurunak abakangag iti dayta. Di pa ilakit nga rod mabalda daw. Tapno adagong guna na apayawat na amin nakasapulan na. Nga maguray ka, anyamat ka no tirason di babae. Taapay kat an-anusan nalatan di playboy nga asawa na. E din ako namot adi na unay ayayatin iday. Kas iti ko nana, ada nga minando ang anak da. Kat di na kayat ama broken family da. Hay, dayta kat ti madino dadto ma. Gaputa asawa, wala ti asawa ako nada. Nawan nga ta. Ay, imbaglakit din ta saan a playboy ni Domeng. Ay, tubig ang tirapi inanang. Maturog tan. Wala. Maka ikaw, matikandak ita diti Manila. Ita lang man nakaumayak nito eh. Gapo iti kinamanurot ka. Imawag ni Rosa. Lagaduin istroyana. Ay lang, turog ko kitin. Makamuda ni Jaya na daman problema. Kapitan, wano chairman mati barangay ni Katugaga. So, awan pagtanagak ka ni Rosa. Ay, pasensya kayon, chairman. Inalasing ko kung ate may dito'y balayaw. Diyak mayura yun ni barangay hall. Niyan. Apaya dara-dara ti badong kat... Nih, uray tarupam. Ay ala. Diyak amaw anadaraan ti badong kan. Uri ka ditirupak, chairman. Unmat. Anyan tilang amduray. Nan ano ka? Nagapa kami kanila kay ko idirabi chairman. Natiliwak namin nga na babae na. Ne, naglukon ni Santos. Kat sinukat na ka? Diyaga mo doon niya ti panggap na nga ramidan. Hindi buong na iti simento ti basaw. Pag inuman na kuma. Nay, ay, pasensya kayo, chairman. Tanay, ag-istorya mo tayo. Rungab ko lang kuma. Mabalain, chairman. Ngalawin, istorya mo lata, tinapasamak. Agro nga ab kalata. Basta maawatan ti bagama, kadi mo kat ulit-ulitan. Apay nga men, nga imbuong na ti basaw. Nga ruti manak nakam na, chairman. Imbag ko mano iso ti gumatgatang iti alikaman. Di na bagay dyan nagan na asantaus. Tademonyo man. Gasam, pinidot na tinabtak abasaw. Anyan. Kata niya tinaramid nan. Kat gaputaam kahit nga amangan numapatay nak. Si mapulak mo't iti maigamak nga armas kao. Agpinatay kami. Hanggang, ay, awan nakita ka mabalin ko nga isarang. Iso, sinango kaon. Kat agawag ko ma, igam na nabuong abasaw. Hanggang, hey, jak na agaw dyan. Katagpada kami na nasugatan. Kasta? Kat iso na ito yan. Jaga mo, nadaraan gayam ti badaw. Daramot gayam ti daduman na naimansa.
Kundi anawa akmot ngamen, di igayat na kumaasugatan, ti pungwa-pungwan na. Mangbutbuteng pa'y. Di ka lakit nagsukatan, sakbay nga rimwar kay di balayaw. Tadi kat, kanday, kas kalad na bagbagtit na, di kasta lang am duray. Kasanumo nga men. Idi siya kaunti nang isarangan na, idjay na buong abasaw. Intaraya ko nila kay ko. Kat enlemengak. Miyan akon, iti ayan ni Duterte. Anya, lalaki. Ala, ti aso miti ibagbagak, Duterte, chairman. Nagan na dayta. Mat maturog iti sirok ti balay may. Naiturog kun iti bangko iti abay ni Duterte nga aso may. Anya, sa bagay, mayat mo tabinantayan na kan. Nasingpot kanyak ni Duterte, chairman. Isonti kat katungtungag no aga pa kami kan lakay ko. Ilumengak nukuan. Nagsayatin ti asayaw. Ada kooperasyon na kin ka. Uy, German! Kat nagdiretso akong dito'y balayo apama na nakaringak. Anyan tigasat mo, duray. Pasensya kayo ni tikas tigay tsurak, German. Sumad lagayam nga angutan nakday aso mi itay. Nagayam madimot ti payud ka. Ala. Anta na pagsaritaan ti payud mo. Anya ita ti maipaay ko. Makisina akon konsantos. Anya? Insukat na kon German. Isu asukat akmutan. What? Una. Isulaka tinaragsakan. Ay, masapul apa atas kami. Ay, yaksa mo ti bagaking kaduray. Isu ani man suping ti kasaritam. Nay, sinapsapan mo timay dito'y balay minduray. Uy, nana. Ay, himbagtadakan. Si kaman ti makisarita kan duray tapadam a babae. Tani makisina ka nung, kanlakay na. Makisina ka kanlakay, ma'am. Kasanon di anak yaw? Anak milata Uray agludundan di babae na. Basta ito namin nakasapulan di anak may. Sige duray. Ni pala nanam suping ti kasaritam. Tinak man la dumigos beit. Suping makamukan. Asos, duray. Anyan ti kasta nga itsura. Anyat na pasamak yung kanla kay maun. Nagpinadara kayon samay. Saan mo't nana? Inistorya kon kan chairman tinapasamak. Aya. Ala, uray di mo nga rodan istoryaan kanya. Ay, agyaman na. Makabannog mo tiyag istorya. Imayak lang dito. Tada kayo kumati, mang pasingkad, iti pangadeng ko. Ne. Kaya't ko nga damaaramid at tulagan, iti panagsinamay. Medyo nadagsan sa dahit aparikot mo. Saan analaka ti agsina? Naglaka? Papanawag lang, tabalay ko mo, iti paggigyanan may. Anya? Mapanawag ka talagan. Kakasi akmatlat pampamayan na. Nay. Imbag no, pumanawan. Tadi pa'y iso nga ilutlutwak, ilablabaak, kaskada idasdasara kay di kanan na. Sinsenyorito mo lang nga di na mo bagay. Nay. Na. Kasta tito baka kinikosting mo duma. Ala. San samot ngayonan ni Chairman Timbagak. Sa nabalen na nasuping. Basta patakya si kaunji babaero nga asawa. Duray, mabitlaang. Ada pa ibagame. Mabitlaang. Duray. Na nasuping. Makamu aklatan. Tingkyaw. Nay. Anihan. Pasensya kayo na. Ang mabitlaang. No, po. Ay, naglukaw. Di nakmutin kaskasaw. Apo kasi ba't ni Duray ta biktima ti playboy nga asawa plus biktima pa yun ti COVID. Ipikton ti COVID ti kinagulo na iti asawa na. Malagip ko. Hindi pa ila napan atawa na kastan ti problema na kanlakay na.
Himbag lakit din, talislisyan mo't latay dati COVID. Lakay, Anya ti ko na ni Duray. Talaga ka ding agsinadan. kasta mo timpeteng na. Kasta man ti ko na idi na panatawinan. Ingkam kamang na idi ti panggap da panagsina. Ta, sukatan na kanumutan. Makilalaki akmet, kuna na idi. Sige. Tinasaya at kasaumtumot ni Santos. Takasaokmat ni Duray ti husto. Mangibabain dan ito'y barangay. Sige. Sagay sata iti kasao kadagijay nga agasawa. San arumbang agsina da? Nyam no siya sa anak akumporme iti dayta. Depende lang iti rason ni Duray. Aniya. Husto, di atap ko ang nagtaros ni bakat ko di balay da German. Apay mo't kami. Agpay so aya nga da chicks mo. Pagpalpalabasak lang iti oras mat kagawad. Imbag lang nga da kachat ko Tajak mat makachat ni bakat ka. Anya? Apay kami nakachat mo, katagdindin na kayo. Makachat mo di babae, ngam di mo man lang makasarsarita ni bakit mo. Wana, takanayon la makumikaw. Tinak pa yun maasikason. Iso apasin siya Anya? Ang mga nupudno pa ti atap ni bakit mo. Ngek ikampayan iti kwarta di babae. Tadanda ni awan karon ti mayawat muken ko an asul do. Agpay soya. Wan gagawad. Aklunak na ita. Tadakas ti agolbon. Plus load pa'y tapno maawagan na. Anya? Sikaman mati di kasasaw ti asawa na. Imposible. Adi kay agsapol iti kadwana. Useless ni bakat kaw. Ni, maditi ka sa rason mo, santaos. Dinto pa'y makikaida kanyak no daduman. Umanay la apambarnan di pagpagatasan na aputod kaw. Ay, awan mo santaos. Nalipata mo, na nagsapsapata ka, di nagkasar kayo kanidura. Ay, basta. Yela anak nantem muna. Iso asaan nga greklamon, numapanak mang kaida iti sa balay. Anya? Kasta ka lakat. Ay, sos. Kagawad. Oray sa anak hunay anataer. Taad na kwarta. Awan mat kindi ti planok ngagbabae. Ingam, kumpet matan jay chatmate ka. Sakas jay mo ngamin ni Doray. Makauma. Riri kayo la ariri. Kastoy kay sa idinapan atawan. Awan. Makisina ko maidin kanyak. Ngam, nagbabawi ka iday. Ngam, saan matlaan na kisina? Kad, anya gayam ti makagapaw? Kasanugod. Timambor ti buksit na iday. Makaan anak. Iso ang nagbabawi Tano makisina. Amo nakakasin tunog anak. Iso ang nagbabawi makisina. Kaasim. Ngam ne. Itata nasurukan makatawan jay anak yo. Kasla kaya't nakamanin nga isina? Kasta ti bagbagana. Iso ano sina ti kayat na. Kaya't kula una yan Agsina kami na Takasin narak ko, hindi kachat ko Ne. Sumungad ni Kagawad Doming. Da kayon ti agsarita, taaddaman aramida. Sige. Impag man ta makita ka dito, isang taos. Ay, Kagawad. Ay, sikama gayam. Kunak na no, da ka pala di Manila. Simbang putaklay di malam. Anya gayam di ko na ni Rosa? Nakita na kano ni bakat mo di health center itay bigat. Nagpa-check up ka no, may. Kasaaya? Uy, kasta unay ka no ti ugaog na, di na amuan na positive. Anya? Ag-COVID ni bakat ka? Sana COVID ti positive na. Anya nga raw?
Aginaw ka na Manain? Ay na, basol manan ni COVID. Nay, apay pabasulam ti COVID. Kakasano, stay at home lang nga stay at home kulo. Agbinbin nanday kami latan. Kailan may pampabasulan ti COVID? COVID? Ay. Basol manan ti COVID? Doming, mabali namin. Itatao madun ti agpabakuna, kan adapang ta may linding to dagiti sana mabakunaan. Agdudupudo pa ino iti tao iti pagbakunaan. Wendom, kas ijay bagyo. Imbaga ti kabatch ko ngagnanayat ijay no kasano ti kapao ti panagpila dagiti agragot nga agpabakuna. Nakarakaro pa iti Manila. Wine. Makitkita ka dagiti maipopos iti FB. On sapay kat distancing ijay na. Dupudop ti tao. Wang nga rod. Kas mo ila dito ayan tayo San aya nga ado dagiti madiide nga agpabakuna. Pudno reta. Ngam ita, adun dagud-udong amapan makipila. Saan dan ama uray ti batangda. Madanagan damot lang. Gaputa da sayang guseng nga amangan no into nagbaybayag kat addan to bayad na. Posible nga takas tadam. Saan mo't nga ta? Apay kindi na mabayadan kat sipod mo't idirugi. Libre. Kwarta ti gobyerno tinaigatang kadagiti abakuna. Donasyon pa kindi ti daduma. Uwan mo't kit di Dagitay la saan nga agpampanunot ti mamati ti dayta. Oy, dagitay sumanaaw. Adida ammo ti sasawanda. Kalpasan ti pangal daw, aprosan ti buksit anamsaw. Awidan ti pungan, bulon ti panagilan. Siesta time manayin. May kairuwama kon ti rumidap kalpasan ti pangal daw. Panangyilanay ti bagi kan utag. Malagip ko man na ita bakuna. Ado pa iti sana na bakuna. Ado matan tinagulimag kada itay sumanao kontra bakuna. Nagitay mamatpati kada iti negatibo ang may popos iti FB. Kasalamat kami nakapapati na iti bagbagana. Anyang itagpalaw na. Nagitilaw na yung senior citizen na pilosopo. Adi ammo no pagkakabawan na. Ano, talaga mata pilosopo kan kontrabina na. Isura ti numero 1 a reklama daw. Sapay awan serag tingiwat na marugyan na tiagsaw. Ay, heridap ko kit panugak lati utak ko. Lulangit tati pampanunot. Saor nila kay kusting at chairman ti barangay tayo nagbugsutan. Nay, pagkunaan magkidjas. Una, tinakidin inik ka ni Tistabi di napanat. Awan kanupay. E din tuta inik kandamatan dagiti kakabagyan da. Isuodan ti umuno na mamakunaan. Aya, na. Apay ngay. Saor at talaga no kasta Oh, talaga saor.
Uray dagiti saan pa yan na bakunaan nakakabagyan dagiti kagawad. Naikandami na ni Stab. Kat isudan ti mabakunan inton umay dagiti agbakaw na. Kasta. Nawa ni na segunda. Isu nga i-report kon san kini Mayor. Ala ka mayat I-report mo nga ruday. Tadi ka agruam dagita nga opisyal ti barangay. Awan pa'y gungunana dagiti nang ibubutos kadakwada no kastada. I-report kon san nga agpaiso ina. Awan i-report mo! I-report mo. Di ka agpatingga iti ngak-ngak kidjas. Imbaga inaramay. Lakay. Anya din nang ko atungtungan dagiti nagrarana ka barangayan na jay store ni Marisaka. Agpeso aya. Anya day jay. Agpeso aya apilpilin nyo dagiti ikanyo ti stab dagiti mabakunaan. Anya apil-pil yan? Kasta tinangag ko. Sandak anadlaw alim mabas. Ngam nagsubliak. Naglingad akon idinalingag ko ada kayo nga opisyal ti barangay ti Tupi Kuda. Nene. At sino dagiti nagtutungtong? Ken, apay, anya ti reklamo da. Ni Man Conrado Patar alias Kidjas ti kang rona na nagsasaaw. Saor ka kano alakay. Kakabagyam kano lang ti inun-una mga ikan ti stab para kadagiti mabakunaan. Bayam dita sumanaw. Anya, itultulok mo lahat na pagsasaritaan da ka. Kat nagmadipay ti rumrumwar nga aramid maun. Alright, tasan mo tapod dagiti bagbagada asaor da tao. Adda masursurot nga alagadan iti tunggal aramid may. Order is order. Ay kat ilintag yumot nga rod dagiti kilo apamati dagiti tao kada kayaw. May lintag to dagita. Kaanaw. Inton mamati amin na nakabaranggayan kadagiti takas ni bagbagada. Uray, tapalsuma di bagbagada, ulitek manen. Adda sorosorotan may nga order. Urayin da, ti batang da. Kas iti ko na ni tata. Urayan na ti batang da. Ilawag yung ngamen, no anya dagiti alagadan da Siyempre, saan da nga tangaan mo? Namin adun anay baga kadakwada. Tunggal adda umay iti barangay hall asaan pa yung nakaschedule. May baga tiga po na, no apay asaan da pala may kaniti stab. Kasta? Uy, iso lagi tayo lakit di sana dumdumngag iti may bagbaga nga order dagiti nagrarana dagiti nagtutungtang. So, bayan yawn. Lakay. Ang mga saan da kanto nga asikaswan ijay barangay holinton mapangkamanan. Padasan da, tagkiburak. Anya? Kasta kalatan ama nagpudpudot. Kasla kanayon nga da kaluksaw mo. Maluksawa ka, Rod. Kasto'y kadilatan da tao adi makatarabaho iti ustaw. Taasino, ti pabasulam. Ay, masununa ka talaga. Sa anak anarwam ngawan igigamak akwarta. Di pa kat makalidok da tao. Uray sangatansan lakumay ti paboritok nga arak. Ay na, Kidjas aya. Gapula iti arak. Mairamraman aminan adirumbang mairaman akapungtot mo. Salpag, buwisit talaga tikas taoy. Ay, imbaglakit din na nakapabakuna akon. No saan pa'y lang ata, mga no pakabasbasulak matngatan. Sigurado duatan arumaot iti barangay hall no kaskasanaw bakal. Kumusta dagi reklamador maipapan iti bakuna? Sana makawawat ni Kidjas. Takas na kat di mat dumdumngag iti sao. Wang kanaw, sumanao. Ngam di dumngag iti palawag tapno malawagan ko mati panuno na. Muna, tatiam mo na kat iso lang ti usto ti bagbagana.
Iso daytay tao ano ken inistoryam ket agbaling ka laeng alisinar. Isu laeng tagis istorya. Abyang mo laeng tagdingdengeg. Gusto ka. Ano labsan tiyag sao? Kat di ka makapag-comment. Kasta ti sasaw na iti makasangsango na iti umong na iti agiinom. Bagi na akanayon ti floor. Intun ko an kaunaan na mabartag. Tatagay istorya tagay kano ti pamayan na. Anya? Sao-asaw. Tagay mo't atagay. Di ka nadara sa mabartag. Intun ko an, isuntulangan ti listener asaan na makapag-comment. Nakdaw na yun. Oh, di may mayat no kasjay. Bay andan nga isulat ag istorya. Sa andan nga agkom-comment tapno bagyan nan aginggat maibusan ti energy na. Di nadaradaras amalpas ti biyang na. Turay. Kasta ti mar-aramid. Iso nga amumot ni tatang ti aramiden na. Unya ka no ti aramiden na. Dahil talang, tandi na mo't maibaga. Basta, bay-bay antay lata. Kuna naman. At day bagayong, chairman? Paliiwam ni Kidyas, noon niya ti sumarunong aramidin na. Intun o may alawas, maikan aminin iti stab dagiti sanpay anaikan. Ay, nukasta. Isujay sasawon na, idi kalman. Oh, anya ti bagbagana. Amangan ka no dagiti laeng manen kakabagyan ken gagayemyo nga opisyal ti barangay ti priority amaikan. Kasta ti bagbagana. Wen, chairman? Ti biddot na, di mo't umay sumarang kanyak, tapno masong bata dagiti saludsod na no addaman. Nanyakot akita ti panagpampanunot ti kasjay Isapsapulan na't pakaistoryaan na. Kaya't natagpasikat nga adut amuna. Kasta ti bagbaga ti daduma ka barangayan, chairman. Katamuklatan at dalakit di plano na. Ay, Juan. Adda talaga plano na, chairman. Oh, anya ti amo maplano na, ha, kagawad? Kandidaton tulakit day para barangay kagawad intun madanon ti barangay eleksyon. Exactly what I mean. Ay, sigurado day ta. Naimbag nga oras yaw, chairman. Kagawad dumay. Kastamat king ka, kaka. Kaya na. Anya ti may pay may. Ay na, umay ko la ko madamagan no. Karama nandiay apok ang maikan iti stab. Tapno makapagbakunan tumutay. Awan. May kanamin na bumarangay tadamat listaan ti amin at taga nagbugsudan. Adda sinsos, kaka. Ay, kasta aya. Wari na. So, saan kayo amadanagan? Sa mabakunaan ti amin na mayat. Saan ngayon kapilitan ako na darito? Ang mabalin nga danto kidag karagiti saan da kayat ti agpabakuna. Na, ay, kasla pamutbuteng mo daytan, kagawad. Saan tayo lang mo, ina? Mukidi Isu nga awan kastay sumurot latan no anya ti trend ako na da jay apo ko. Ay, nay. Napayakas lang mapilpilit mo taisam mo, kaka. Wain, tabale, napilitan naklaang may anapan nagpabakuna, idi, adan text iti cellphone kao. Imbagada, ijay, naka-schedule ako ngagpabakuna. Sa idikwan, imbagakit din jay balaasang nga apo kao, no sa anak ka nung agpabakuna, kat amagan no siyak to ka naun ti agisangput iti makaakar asakay. Kasta gaya? Napanaklatan Uray ta talaga mo't matayak agpabakuna akman kun saan. Anya? Mayat mo't dayta ako na makaka. Talaga may saan aya?
matay tayo amin. Saan kayo din? Ah, Awan, ti bumatu ataaw, chairman. Lakay. hmm. Amangan no pa kabasbasulam, ti may papan iti day ta reklamo day jay akidjas. Awan ti mo kapakabasulak no dinto manumay. Agsapsapol ka titi pakaikugnalan na. Anya pa kaikugnalan ti sasawaw. Siyempre, no saan to nga umay, kaawatan asan na akaya ti agpabakuna. San ngayong kapilitan day do, bakit? Narigat mo ti sasaadan yung nga opisyal ti barangay aya. San matunay? Tanuawan da ito ya pandemya ay kit senyoris kan senyoras dagiti barangay officials. Iso mati kunak ko ma. Uwan matkidi ta ado matket ti sigod nga awan aramiden da akagawad. Kinuray dagiti daddo ma da kapitan wenno chairman ti barangay. Ngam idi pandemya, immadon ti trabaho nyaw. Tirigat na. Adon samo dagiti agreklamo na barangay officials. Dayta ket ti madi. Rumbeng agpasubot damit Ne, anyang agpasubot mo ti bagbagam? Unmet, no yarig iti sugal, nangababak dan manipod pa'y nang rugi ti takem da. Oh. Sa bagay, husto ka dita. Awan trabaho da. Gets mo? Iso nga ita, agtrabaho da kumamuten nga awan ti adu a reklamo. No agreklamo da, agikat dan. Sayatan nyo tilinyayaw. Distancing. Distancing manan, tirasaon. Enton kwan, pilin nyo manan ti kanyaw. Tula amay. Nay, apaya kastati ko ng kapsat. Agpay sumag. Iso asahan ako nagpabakuna, kagawad. Anya, ala, makamu ka. Ang awan to ko matipabasulam, nanyan to man tipanagan ng iti sulpa nga kaskin ka. Ay, sa bagay. Matay tayo mat amin nga urag pabakuna kayo. Anya, Ay, talaga amat matay tayo amin. Nabibit pa yung diti biyagyo Taaging gat dua atawan lang agbiag kayo. Dita kayo. anyang lay takid jas. Agbalansan. Apay-api ma daw ni Kidjas kagawad. Saan ka nung agpabakuna? Pure ta, matay tayo matla ka no amin. Anya, Una tayo pa ikat amatay, Ta aginggat 2 taon lat panagbiag tayo kanon. naglanggungan. No dila pima daw para manak kumangkad. Bayan niyo, Charma. Pagsubsubli mo tikid jas. Yahoo! Sakti bida! Saktulat mabati na si Bibiyag na ituloy upay tagpabakuna. Hoy, Kidjas! Di ka mang riribok. No di mo kaya tagbabakuna, pumanaw ka. Manawak ngem. Ipabasak man pa kada kayo to'y mensahe na-share dito'y messenger ko. Ah. Anya mo na ita? Basahin nyo. Ala. Basahin man dumig. Kita am. Finally, a call to stop the vaccination program. Anyaman na ito yung scam. Ay, saan nga scam da ita? Agpay-paysaw! Anya na ita duming. Tata, magpaiso nga tanay tao. May pasardeng kano ti bakuna. Program to stop the vaccine. Stop. Anya na dyan? May pasardeng ti parang bakuna? Ay. Nagyaman na. Tagdaga inap na kaya. Domi, mabali namin.
Napaanan ni Rosa. Anda mo rin ang birthday. Kasla ang pagunggan mo na iti saan nga nag-celebrate iti birthday, anniversary. Kas kadanya pa na kita masil-celebrara. Como awan selebrasyon da, hindi na panatawin. Gapo iti pandemya. Kaslamot ilak amda itan. Talim mo kay basitan ti protocol. Ay, ure adon ti agrig-rigat. Gapo iti kawan trabaho ti kaduan. Sana matlawa. Taadon ti pakipanganan alibre. Pakiinuman iti arak, iti manginom, wano mamartag. Kasi birthday ka no, ni kagawad, padto. Katday dyan. Inyo tangnan sa pa yan, hindi na pa'y natrabahuan nga honorarium na. Tapno lang makapalit siya ni Tido Ababoy. Ay, masala ka mapan makiperte. Iturong ko kiti. Tapno mapasablik ti kurang aturong ko itirabi. Yore man sino di tatyag birthday. Kan agbirthday tumarana. Saan magayam a birthday yung sinilbraran ni kagawad patok, dong? Kanya nga ron? Kasangay di anak na nga day di Manila. Aya. Bungga tadakkel ka no tinaurnong na nga ayuda. Ayuda? Wen, nabayag a residente di Manila di inaunang anak da. Kan, alis to, matidiskarte na. Ta barangay treasurer ka no gayam, iti ayan da barangay. Iso day jay. Mayat sa bagay, no alis to ti diskarte ti maysa nga addatakam na ti barangay. Alaw ti mapagnumaran ti gobyerno. Basta amo di tao ti raramidan na. Kastaya? Nangruna ita. Ta umadani man ti eleksyon. Ado ti galante a politikaw. Nagita ti asasit nga na iti na diskarte wano nalaing ti diskartida. Ayun, anya. Saan naimot dagitay politiko ana erwaman nga aggastos iti dakkel kabayatan ti kampanya. Uray saan na panagkakampanya? Kasla panagkakampanya kanayon ti pamayanda. Wanan niya. Agam, iso dagita dagitay kurakot. Mabalin man. Namnamaan da amang abak da, babayan ti panaggastos da iti dakkel iti panagkakampanya. Ket subutin dan to da ita, intong isudan ti makatugaw. Wen nga ta. Ado, ti kasta. Wen nga ta Sige, tan aman isagana dagiti lalabaak. Ay, naurnong manan ti murangtan. Kaslaawan mo't gaganay gayan nan amakisarsarita. Agsurat ak malangin. Abdarugik itay bigat. Isunti ituloy ko. Apay nga kaslamot naktangan tirik na ako. Masakit ti sikat ko. Kinura ti bukot ko. Mayat matket diya. Kaslanay pasadya ti sopa amang ep itikit ketangkaw. Tadiretso ilad no kwan. Ay, Kastila ka na ayaw.
Na ito'y lati kanaya na dilawan na katungangak kaniya. Oray mat ni Rosa. Ay, agsasarunod ti panagsuyab ka. Inyilad ko lang tanaktangan ti sikat ko. Kaya't sama nang ti suyab ko ti agdiritso. Diritso toro. Naimbag, tasan ka pa mo na nag-awit, siya naman. Nagyaman ka. Takayat ka kasangsango dito eh. Tas lahat mo't lang napagklanan na mamartek na isong-songkin ka ang naginom. Naglayang pagarop, mamartag kayo mo gayam, German. Nairayo aklangking ka. Mayat to pati agbar na pangyaw-awan iti problema. Pangyaw-awan iti siksikor. Nagaduntuman nga agalimaw. Awanan. Mga nuda kayo kidya. Ti adanton agalan na. Na ito mga dirabe. Nudi ka ba gawit panawang kanita? Umuna akaw. Kabalam, dyan naman. Umay, siyag pa. Sige, umuna akaw. Kulakon kayo. At da kayo pala dito. Nay, dumeng. Maturog ak kumaitayan ngam nalagip kayo. Apay aya asok-sukunin na. May kayo lang kinita, no di kayo pa nakaawid. Agoy pa yun. Ewan. Nag-awid ako mamutin kat. Nabartek kayo. Awan da ito. Ala, aglisi ka dita pag na. No di ka pa'y matlagawid. Panawang kanitan, padtok. Babay. Dyan naman. Nabartek ka ni Chairman. Kan uri si kamay kagawad. Ay, gagangay lang kanyak daytoy kagawad. Agawid ka mo tala. Awan ka doon dituyan tani. Agawid ak mo tayo. Sarunwak ni Chairman. Panawan naklatan diloy. I can manage. Yan. Nabartik ka talagang kagawad. Itulod ka. Anya? Itulod ka kit Dane. Anya ti kinunayo, nanang? Ni tatang mo, nabartek manen ni dirabe eh. Nasumok naman ti uminuman. Aya. Nabayagan na isardeng nan susubyan nan sa manay. Ay, palagipan nyo Pinalagi pa akon. Kinuntranak. Mayat ka no tirik na makainom tinasanger. Anya? Inton kuan. Kumaro ti arthritis da. Day tangarod ti imbagak. Amaw ti kunana. Anya, nanang? Nakaginawa ka no jagot ut atumang na di nakainom iti arak. Na, baliktad. Kasta ti imbagak. Ngam kinusilapan nakit din. Sakitin na di pa nang dilaw ka. Wow, imposible mo daytan nanang. Kakontra ti arthritis ti arak. Matrigger Saan ka no nga road? Nakaginawan. Iso kasigurado, sansadan nan ti uminom. Anya? Rosa. Adda ugali ni tatang mo. Ano dilawag? Ikarkaro na. Iso anam na maakdaytan, adi maanawa. Nabartek tumanen agbartek tumanen, oray putem to'y kunak.
afternoon. Magandang dalaga. Ay! Handa kayo, Chairman. Awain. Umayak man lagpapudot biik. Mayat ti kasta. Sagbay nga gawit kayo, dumawas kayo pa'y dito store ko. Talaga. Makapaikat iti dudukot na isip mo apagbita. Anya ti order yun? Ikanak man iti serbisa. May saabot liyapay lang Mabait lang, Chairman. Ken ikanak man dita chicharon. Tayo sa tipulutanik. Ay, kunak no agpaluto kayo, iti pulutan nyo abulaklak. Adaya. Ada, Chairman. Nalakalaang isagana. Sige, iso nga rin. Ilutuan nak dita bulaklak mo. Okay, mabit lang, Chairman. Napanan ni tatang yaw dumay. Adda ka mo tindi ti balayaw. Apay nga umpay la ni tatang yaw. Awan pa'y aya. Kat na imun unapay ngam sa kapimanawi di barangay hawn. Kasta, napanan na nga raw dahan. Dahil ti jakam mo. Ay, anya laki di laklakayanan na ya. Mga no napanmanan nag-shot. Ay, kwa. Ang mga no kadwa naman ni kagawad padrak. Agkawad dungalan na matay. Inkaman kat kitaan niya di sigod na papapanan niyo pag ininuman di talaod. Ang mga no da ijay. Wala lang. Inakitaan. Di kayo madanagan. Ano aday jay? Itulod ko na ijibalayaw. Katuod Sige taagawid akmatan. Rosa, mapana kaon. Mabit lang, nanang. Mangimanlo po nga kiti si Dayo dito linuto. Anya. Apay, anyat linuto mo si Dayo aya. Nangisigangag iti lapo-lapo. Ay, mayat nga rod naramanday ta. Ala, apag iso. Adda sabaw nga igupon ni tatang mo inton sumangpot. Ay, mabit lang Tamangga uak iti para kada kayo kinitatang. Ikarga ko niti pagbalunan, nanang. Awan mo't nga ta, ti may bagam kanyak itan kagawad dumay. Ha? Saan kami nagkuyog ka ni Chairman iti malam? Agpaiso, si Babarta ka kanagawid. Ngam, saan ko akadwa naginom ni Chairman? Pixman, cross my heart. Ha? Ngam, si Babarta kano ni katuga nga masimang pati dirabay? Wan ka nga ron. Kat no sa dino tinaginuman na, isulaang ti makaamoy ti dayta. Mas daawak ka ni katugangak. Saan mo tasigod ang manginom? Mapaya manginom mo't itan. Manginom mo't iday? Ingam, di mo tada kayo kan bakat mo jay Hawaii iday. Manginom. Ngam, saan makidi unay? Tadi na mo't paturay ti aging di na masurutan ti dalan ng agaway. Kasta ka day? Ay, wan kagawad dumeng. Iso adi kan mas daaw kini Chairman. Tatang, anyat mapaspasama kada kayon. Kanayon kayo kano amabartay ko na ni nanang. San mo't? Ada agbot din ko Hala, saan kano? Ay, sanak met anariwawa no kasjaya makainumak. Iso nga wan problema ni nanang yu kanyak tamaturogak. Makapadanag kayo nga ron. Nah, kanya makapadanag. Siyempre, madanagan ni nanang Ang mga no dadakas mapasama kada kayo. Amok mo tan andadakit. Tatang. Awan problema kanyak. Mariknak nga rod amayat tibagik no makainumak.
San unan nga karkaro ti arthritis ko. Isu nga agas na dayta. Dayta kayo manan. Imposible dayta nga ibagbagayo tatang. Agas yu ti ara. Awan matanya ka na ya. Awan mamati ti dayta nga ibagbagayo tatang. Nyakit tawan mamatin. Ala, no awan ako nam. Adda ko nakmay. Sino nga dayta mamate? Katsyak ah. Siyak nga ron ti mangibagbaga. Siyempre bagik amok dayta. Anya? Na kayo talaga. Ay, basta. Idyan yun, di ka na yun na panaginumyaw. Di ka man unay makikuykuyog kini kagawad pa to. Na, tapay dakas. Ay, sungsong na kayo laday jay. Na, sa anak nga ubing, wenno pangurangan apay sungsong. Di kayat ko asawan, mairayrayo kayon nga aginom. Kumaa, nagkabanwag kayo pay lakuma. At dapay paganduryo. Di ka man, Rosa. Kontrabida ka mo. Unggayam, umadani ti birthday. Kasla kaano la idi na minsan na tawin na pa nag-birthday. Na minsan atawan? Kunmat. Idi na minsan na tawin ti pa nag-birthday. Tay di na pa natawin kat na lockdown mat. Ay, wan aya. Ay. Ado, tinaapiktaran ti pandemya. Awan mapalubusan nga agselebrar iti uray anya nga okasyon ide. Ta ultimo dagiti matay ket saan dan amalamayan. Adon tinatay akasla si bibiyag da payla iti panagrik na tayo. Takasano, saan tayo nakita idaan na imasayag. Ay, kasinay. Agisagana tayo iti pagsasangwan ti sa nga barangayan inton birthday. Ilakam ko ti sana na selibraran a birthday idinapan at tawin. Aniya? Mayat, dayta na panunot yu, Chairman. Pambaran nyo ang mga awis kadagiti galante a politiko. Dayta nga rod tinapanunot ko. Ado ti mayrano da kabarangayan no ado ti agidonar kadagiti maipaay pagimbagan dagiti kabarangayan. Ay, Chairman. Awisin nyo da apo gobernador. Siyempre, adun to ti aliporis na politiko mitlaang. Basta agawi siya kadagiti galante a politiko. Kumporminto la dita ti may donar damay para kadagiti kabarangayan. Ay, dakkel to ti magusto siya, Chairman. Makitan to. No kaskasano, ang mga no sa anak to paikat nga aggastos. Anya? Adu ti kagayim ko ngagplamplano a pabutusan. Anya temo, nadantukit di mangibaga nga ison ti sponsor iti selebrasyon ko. Ay, nagmayaten nga yun kasta, Chairman. Adu, tinasaya tagagayim ita. Iso makitan tulatan kagawad Marina. Nay, makiinunan sa apay ni Chairman birthday ah. Anya ang makiinno namot nga ibagbagam kagawad padto? Katno ko nam nga birthday manang. Mat, talaga mat a birthday nanton. Aguray ka. Amangan no ko nam nga birthday ka mat. Sak, ti talaga nga birthday ita abulan. Anya nga min apit sa ti birthday mo niya. Ito nagtapos. Ngam, isaksak bay konsan. Anya? Wan, una active birthday ni Chairman. Adda nga min plano. Kat, anya ti plano? Awisak dagiti politiko asaan anaimot. Agdiskursudan to amin inton birthday kagawad. Nananay. Ang
Nagkwada kayo iti plano kin chairman no kasta mo iti plano. Awan nga rod, iso nga una akon nga agbarday. Uray, tagkabadungalan kami matan. Di nakagura dayay. At dagayam indo na apan nag-birthday. Anya day tanga ibagbagam dom. Apay, at agin ino na nga ag-birthday. Anda, Sino Mike? natatangken kagawad padtok. Anya? Kat no into nagtapos sapay lati birthday ni kagawad padtok. Uy, ngam unaan na kanon ni tatang. Ha? Kasano day ta? Ag-celebrar in advance. Unaan na ni tatang. Ala. Neklam mo, no niya timakuna ni tatang, tagpadadan sapay iti plano. Anya, mata ni kagawad padtok. Kakaiso na amayatin ti kakuyugan da. Ang mga numapaluksaw naman ni tatang. Makamuda, Tom, tirigat na. Ang mga nusakto manan ti maperhuisyo kadakwada. ay kapilitan No di ka mangiwayat iti addang tapno malapdan ti aramidan ni kagawad padtok. Anya, sakmanan, Wen lapdam ni kagawad padtok iti kastang aramidan na. Kasaritam dom. mabitla. Nimot na lang ti umawawag. Ha? Hello, nanang. Ay nadumeng, umay kayo kani Rosa, darasan niyaw. Ay Apay na lang. Ni tatang yaw. Kasta unay kano ti bartek na iti balay da kagawad padtok. Anya, apay na pa ni dyan. Ayawanan ti ado asao, umay kayon. Birthday kano ni kagawad padtok, isungay nawis na. Birthday manan, isa nabartek manan. Ha? Sino tinabartak dom? Hindi ka no tatang. Birthday ka no ni kagawad padtok. Kat aday dyan ni tatang. Hello? Hello, Dumeng! Anya palat ko inyaw. Umay kayon intayo ijayayan ni tatang yaw. Intayaw, Awan, umay kami nanang. Bye. Rosa, nabartek ka no ni tatang. Isungain tayo yawid. Ay, birthday manan. Iso na bartak manan. Basta birthday. Anyan dahil dyan natagtagainap ko. Sapay ko mat, tadi pumayso. Madi, nagbalinkit din na mamartak ni katugangak. Kaslasya ko ti mabarbartak na ko.